turashima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo Tunamshukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo uduhaye umugoroba mwiza ambaye ametupea jioni nzuri yo kubasha kuganira ijambo ry'Imana. ili tuweze kuzungumza neno la Mungu. Imana ibikoze rero ishimwe Mungu ameyafanya ahimidiwe, ndahimbazwe iteka. pia asifiwe milele. Ndashimira bene data bakora ku buhanga bw'ibyuma. Nashukuru ndugu wapendwa ambao wanahusika na mambo ya teknolojia. Imana ibaha umugisha mwinshi Mungu awabariki sana kuko murakora igikorwa cyiza cyo gukwirakwiza ubutumwa bwiza ku isi. sababu mnafanya kitendo nzuri ya kutangaza neno la Mungu kwa ulimwengu mzima. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki sana. Turabashimira kandi turabirekonesa. Tunayatambua na pia tunawashukuru. Ndashima Imana ibagirire neza Mungu awatendee mema. kandi murusheho kuzihanganira kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose. Na muendelee kuvumilia na kuimarika ili neno la ujumbe wa Mungu Ndabizi neza ko mubifitemo ingororano. Najua kwamba kuna zawadi. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira mwene data dufatanyije kuvuga ubutumwa Namshukuru mkarimani ambayo tunasaidiana kuhubiri Injili kugira ngo abatumva runo rurimi nabo babashe kumva ibyo butumwa bwiza. ili na wale ambao wasikii lugha mama wapaswe kusikia Injili njema. Imana rero ibahe umugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki sana. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana, Tunataka tuzungumze neno la kwiyegereza Mungu. abantu bose bari buze kutwumva ku isi. Tukikaribisha watu ambao wanatufuata kwa mtandao huu ulimwenguni mzima. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. mukomeze mwumve ijambo ry'Imana, Mwendelee msikie neno la Mungu. muryihanganire muryumve cyane Na mvumilie msikie kuko ribafitiye ubugingo, sababu inawapa uzima ribafitiye ibyiza byinshi. na ina mazuri kwenu. Ubw'ibyo rero reka dusenge Imana hanyuma tuze kumva ijambo ry'Imana. Kwa hiyo acha tumwombe Mungu na alafu tusikie neno. Mwami Imana yacu, gitare gikomeye duciye bugufi imbere yawe muri aya masaha y'uyu mugoroba uyu munsi, tugushimira yuko uri mwiza, yuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ndagushimira yuko twacunguwe Mwami Imana ku bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro yuko ducungurwa ku bwa Yesu Kristo tukemerwa ku Mana. Mwami Yesu, warakoze data kuduha gukiranuka kwawe. Mwami Yesu, bigatuma twemerwa n'Imana. Turabigushimiye, duciye bugufi imbere yawe dukomeza gusingiza Umwami Imana. Mwami data, tukuvuga dukwirakwiza ubutumwa bwiza ku isi. Mwami Yesu, kuko ni bwiza ubutumwa bwawe, kuvuga Umwami Yesu, kuvuga Imana data, kuvuga ijambo ryawe si ibinyoma, ni ukuri. Turabigushimiye Mana, ushimwe. Hasigaye reka ijambo ryawe rigira imbaraga, ngira ububasha Mwami Yesu Kristo, bibashe kutugera ku mitima. Ijambo ryawe rihindure benshi, ibahindurira gukiranuka, kandi Mwami data ribegereza ubutumwa ubwami bw'Imana tuzaba mu bw'iteka ryose. Sandi Mwami Yesu, kubw'uyu mugoroba usingizwe kandi uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rigira ububasha n'imbaraga, bibasha guhindura imitima yacu. Mwami data, upenetre, bwinjire, umenagure, ukubite hasi ibitari iby'Imana, maze Mwami data ubwami bwawe bwubakike mu mitima yacu. Sandi Yesu Kristo, kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Kristo dusenze twizeye, amen. Kubw'ibyo rero turashima Imana. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mungu Kubw'ijambo ry'Imana. kwa ajili ya neno la Mungu. Weruka twaza tuvuga hejuru y'ijambo ry'Imana, Last time tulikuwa tukizungumzia neno la Mungu, uburyo ijambo ry'Imana ritugirira umumaro, jinsi neno la Mungu lina faida kwetu n'icyo rikora mu bugingo bwacu, na ile kazi ambayo inaifanya ndani ya mioyo yetu. nanone nibyo dukomerezaho, Hiyo ndio tutaendelea, kuko birivuga ngo ijambo ry'Imana muri Yohana, sababu kitabu cha Yohana Biblia inasema ivuga ko ijambo ry'Imana ari ryo rifite ububasha n'imbaraga zo guhindura umuntu kuba uw'Imana ishaka. inasema neno la Mungu lina nguvu
nguvu na uwezo ya kugeuza mwanadamu kuwa jinsi Mungu anapenda. kuko uri ku ijambo, Sababu yule ambaye yuko na neno, utewe mu ijambo, yule ambao amepandwa ndani ya neno, ashobora byose yeye anayaweza yote kuko ashobozwa n'ijambo ry'Imana. sababu anayawezeshwa na neno la Mungu. Nibyo nanone dukomerezaho. Vivyo hivyo ndio tutaendelea kwa neno hilo. Rero reka dusome ijambo ry'Imana, Acha tusome neno la Mungu dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo katika kitabu cha Mathayo mtakatifu ibice 6 umurongo wa 31 sura 6 na 31 kugeza kuri 33 hadi 33. dusome rero. Biblia inasema, tutasoma kwanza kwa Kiswahili. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amen. Amen. Asante sana. Nyarwanda inasema nuko timukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru aziko mubikwiriye byose. Amen. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. 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 Twongere dusome Yohana bice 15 murongo wa 3. Pia tutasoma kitabu cha Yohana sura 15 na haya ya 3 inasema, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Nyinyi mmekwisha kuwa safi sababu ya neno nililoliwaambia. Yohana tutasoma kwa Kinyarwanda. Yohana bice 15 murongo wa 3. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Amen. Amen. Rero aya niyo magambo turi buze kuganira. Hii ndio maneno ambayo tutayazungumzia. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Neno la Mungu ni nzuri sana. Ibyo tugokera kenshi, yale ambayo tunayasumbukia kwa mara nyingi, ibyo umubiri udutuma kenshi, yale ambayo mwili huwa anatutuma kuyatafuta mara nyingi, ibyo iyi si dutuma kenshi, yale dunia ulimwengu unatutuma kuyatafuta mara nyingi, Imana iziko tubifite, tubikeneye. Yeye anajua ya kwamba tunayatamani. Imana iziko tubikeneye. Mungu anayajua kama hayo tunayatamani. Imana ire mu mwana w'umuntu, Mungu alipomuumba mwanadamu, niyo yamuremeye inda. Yeye alimuumba akimpea tumbo la kula. Niyo yamuremeye umubiri. Amemuumba akimpea mwili. Rero nukuvuga ngo umubiri, inamaanisha mwili ukeneye kurya, unahitaji kula, ukeneye kwambara, unahitaji kuvaa, ukeneye gusigwa, pia unahitaji kupakwa. Aya izi nkenerwa zose z'umubiri, haya mahitaji yote ya mwili, Imana yari ibizire mu mwana w'umuntu ko uyu mubiri ukeneye ibi. Mungu kwa kumuumba mwanadamu alikuwa anajua kama mwili huo utahitaji hayo yote. Kandi ivyo zose ni kwa Imana ibizi ku mubiri ubikeneye. Pia Mungu anajua kama mwili inahitaji mambo hayo yote. Uyu ni Yesu waganiraga n'abigishwa. Huyu ni maneno ambayo Yesu alikuwa akizungumza na mitume. Ababwira uburyo bwo kutiganyira. Alikuwa akiwaambia jinsi hawawezi kusumbuka. Ababwira uburyo batiganyira. Alikuwa anawazungumzia jinsi hawawezi kusumbuka. Ahubwo ababwira icyo bagomba gushaka. Bali akawaambia maneno ambayo wanapaswa kutafuta. Ivyo rero nivyo turibuze kuganira. Hayo ndio tunataka tuyazungumzie. Ashatse kongeraho iryo twaganiriye bushize. Hii ni maneno ambayo nataka niyaongezee kwa maneno ambayo tumeyazungumzia last time. Uburyo umuntu yezwa agatunganira Imana, jinsi mtu anatakasika mbele za Mungu, akamenya ukuri na anajua kweli. Kandi Biblia inatubwira ngo ukuri nitwamenya ukuri kuri kuzatubatura. Pia Biblia inatuambia kwamba tukijua kweli na ukweli huo utatuweka huru. Kumenya Imana neza, kwa kujua Mungu vizuri, tubihabwa n'ijambo ry'Imana. Tunapewa
kupitia neno la Mungu. tubihabwa no gusenga. Pia tunayapewa kutokana na kuomba. Dufite irembo rimwe, Sisi tuna lango moja, dufite umuryango umwe tuna mlango moja utugeza mu bwami bwo mu ijuru, ambayo inatufikisha kwa ufalme wa mbingu, utugeza ku Mana, ambayo inatufikisha kwa Mungu uduhesha kubana n'Imana. na inatupea kukaa pamoja na Mungu. Ni ijambo ry'Imana no gusenga. Ni neno la Mungu na kuomba. Ijambo ry'Imana no gusenga Neno la Mungu na kuomba igituma ritwegereza ubwami bw'Imana, inayosababisha itukaribie na ufalme wa mbingu. niryo ritwoza, Hiyo neno ndio inatutakasa. niryo ritutunganya. Neno hilo ndio linatutakasa. Iyo rimaze kudutunganya rero, Likimaliza kututakasa vizuri, nibwo rero dusingirwa n'Imana, hapo ndio tunakaribia Mungu nibwo twegera ubwami na bw'Imana. tunakaribia ufalme wa mbingu. Kuko umwanditsi yaranditse, Sababu mwandishi ameandika, yaravuze muri Matayo ibice 3 amesema kwa kitabu cha Mathayo sura 3 umurongo wa 2 Yesu abivuga, na haya ya pili Yesu akisema, aravuga ngo mwihane akasema atubuni kuko ubwami bw'Imana butwegereye. kwa sababu ufalme wa mbingu ni karibu. Rero nukuvuga ngo Inamaanisha ya kwamba twezwa n'ijambo ry'Imana sisi tunatakaswa na neno la Mungu kugira ngo twegere ubwami bw'Imana. ili tukaribie ufalme wa mbingu. Ivyo rero ni ijambo ry'Imana, niwe rembo ryonyine. Inamaanisha neno la Mungu yeye ndiyo lango mwenye pekee, Kuko ijambo ry'Imana ni Imana, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu. ijambo ry'Imana ni Yesu. Neno la Mungu ni Yesu. Tudafite Yesu Pasipokuwa na Yesu titwobasha kwegera Imana, hatuwezi mkaribia Mungu, kuko Bibiliya ivuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. kwa sababu Biblia inasema Yesu mwenyewe ndiyo njia na kweli na uzima. Ntawuja kwa Data atamuja. Hakuna mwenyewe ataingia mbinguni kwa Baba bila Yesu kumpeleka. Nukuvuga ngo Yesu niwe rembo. Inamaanisha Yesu yeye ndiyo lango. Yesu ninde? Yesu ni nani? Ni ijambo ry'Imana. Ni neno la Mungu. Yesu ni ijambo ry'Imana. Yesu ni neno la Mungu. Rero ni ijambo ry'Imana, Neno la Mungu sasa niwo muryango, niryo rembo ritugeza ku Mana. ndiyo mlango ambalo litatufikisha kwa Mungu. Kubona Imana Kumwona Mungu, akenshi abantu baravyitiranya. mara nyingi watu huwa wanatofautisha. Baravyitiranya, Wanayatofautisha. bagira confusion. Wao wanakuwa na confusion. babona ivyino mw'isi, Wakiona ya ulimwengu, babona ivy'umubiri, wakiona mambo ya mwili, bakagira ngo babonye Imana. wanafikiria wao wamemwona Mungu. Ndashaka kubabwira bene data ngo iyo si Imana, Nataka niwaambie ndugu wapendwa, hiyo si Mungu. ni ivyo nyine mwabonye. Hayo ni hayo mambo ambayo umeona ya dunia. Nivyo mw'isi. Hayo ni mambo ya Abenshi watu wengi iyo babonye ibintu wakiyaona mambo birenze uko yabitekerezaga, na naona mambo ambayo iko juu ya fikra zake, ariko vy'umubiri, lakini ni mambo ya mwili, akamavuga ngo abonye Imana. na halafu yeye anapita naona kwamba amemwona Mungu. Ndashaka kubwira ko iyo atari Imana. Nataka nikutangazia kwamba hiyo si Mungu. Iyo si Imana yuzuye. Hiyo si Mungu kamili. Kuko Imana yuzuye Sababu Mungu kamili si ivyo tubona vyo hano mw'isi. si mambo ya dunia ambayo tunayaona. Kenshi abantu babona visa. Mara nyingi watu wanapata visa. Iyo abonye visa Akipata visa, kikaba igitangaza, yeye anayaona kama ni maajabu. akirengagiza ijambo Yesu yavuze. Na hapo yeye anasahau neno Yesu amesema. Aravuga ngo muzagenda ku isi yose. Yesu amesema ya kwamba mtatembea ulimwengu mzima. Aravuga ngo muzohera i Yerusalemu, Mtaanzia Jerusalem, Yudeya, Judea, Samaria, Samaria, no kugeza ku mpera y'isi. pia kwa ulimwengu mzima mwisho wa Nukuvuga ngo iyo dahari. ni visa. Hiyo ni visa. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose. Yesu amesema na mwende kwa mataifa yote. Iyo ni visa. Hiyo ni visa. Nukuvuga ngo kubona visa Inamaanisha kupata visa si ukubona Imana. si kuona Mungu. Tivyuzuye nturabona Imana. Hiyo ya kuwa kamili haujamuona Mungu. Tambuka visa nshuti. Ebu songa mbele, uende mbele ya visa. Tambuka visa iyo si Imana wabonye. Pita visa kwa sababu haujamuona Mungu. Va muri visa hari Imana. Toka hapo mbele ya visa, nyuma ya visa kuna Mungu. Hariho Imana itari visa. Kuna Mungu ambaye si Mungu wa visa. Umuntu yabonye ifaranga, Mtu akipata pesa, amadolari cyangwa amapaundi pound wala madala cyangwa amanyakenya,
wala makenya mashilingi, iyo bibonye bikamutangaza agashituka, akiyaona na alafu anashangaa na anashtuka, akavuga ngo abonye Imana. yeye wanasema amemwona Mungu. Ndashaka gutangariza nshuti, Nataka nikutangazie Mungu. iyo si Imana, Huyo si Mungu. ayo ni amafaranga. Hizo ni pesa. Ureke kwirengagiza Yesu yarabivuze. Wewe usisahau kwamba Yesu ameyasema. Uyu mubiri, Mwili huu imibereho yano mwisi, kwa mahitaji yote ya dunia, imibereho yano mwisi, kwa kuishi kwa duniani, ukeneye ifaranga. unahitaji pesa. Yesu yaravuze ngo ivyo ndabizi ko mubikeneye. Yesu ameyasema akasema, najua kwamba hayo mnayahitaji. Abapagani barabikeneye, Pia wapagani wanahitaji hayo. abakristo barabikeneye. Wakristo wanahitaji hayo. Ivyo Imana irabizi ko bikenewe. Na Mungu anajua kama hayo yanahitajika. Ivyo si ivyo kubona Imana. Hayo haikukusema ya kwamba umemwona Mungu. Nuwona ifaranga ntukavuge ngo wabonye Imana. Ukiona pesa usiseme umemwona Mungu. Ndagusaba kuzoza uvuga ko wabonye ifaranga. Hebu ni vizuri kusema ya kwamba umeona pesa. Kandi ivyo byari ngombwa ko uyu mubiri ubibona. Na tena ni lazima mwili huu ipate maneno hayo. Imana izi neza iyo itaje ku mubiri ukeneye ifaranga. Na Mungu anajua hitaji hilo ya kwamba mwili inahitaji pesa. Nubona ivyo kurya, Na ukipata chakula, ntugashituke ngo utangare uvuge ngo ubonye Imana. usishituke na kushangaa useme ya kwamba umemwona Mungu. Oye, ndashaka gutangariza ko ivyo Yesu yarabivuze. Nataka nikutangazia kwamba Yesu ameyasema. Yaravuze ngo ndimukiganyire ngo musarye iki muzanywa iki. Yeye amesema ya kwamba na msisumbuke mkijiuliza mtakula nini na mtakunywa nini. Aravuga ngo ivyo data ziko tubikwiriye. Kwa kuwa Mungu anajua ya kwamba tunayastahili. Ivyo rero ntibiraba kubona Imana. Maneno hayo si kusema kwamba mmemwona Mungu. Kuko umubiri uraruta imyambaro. Sababu mwili inashinda vazi. Niba Imana yaraguhaye umubiri itegezwa kugweza umwambaro. Kama Mungu amekupea mwili ni lazima kupea na vazi. Nukuvuga ngo umubiri usanana n'umwambaro. Inamaanisha mwili inakuja ikikujana na vazi. Icyo ndurabona Imana muvandimwe. Kama hujaona Mungu ndugu mpendwa. Nubona inzu, Na ukipata nyumba, ntukavuge ngo ubonye Imana. na usiseme ya kwamba umemwona Mungu. Nubona igorofa, Ukipata gorofa, nubona ikibanza kinini, ukipata hata plots, ntukavuge ngo ubonye Imana. usiseme ya kwamba umemwona Mungu. Ubonye plote, Umepata tu plot, ubonye inzu. umepata nyumba tu. Nubona inzu ikanisa rinini, Ukipata kanisa kubwa, urarihawe cyangwa murariguze. na alafu unapewa na wala umenunua. Tubonye Imana, Hujamwona Mungu. ubonye inzu. Umepata tu nyumba wala Ivyo kanisa. biradukwiriye. Na hayo yanatustahili, yanatufaa. Kubera ko dufite umubiri. Kwa sababu sisi tuko na mwili. Umubiri ukwiye kuba mu nzu. Na mwili ni lazima iwe katika nyumba. Sema amen. Amen. Iyo rero si ukubona Imana. Maneno hayo si kuona Tubonye Mungu. inzu. Umepata nyumba. Nubona umugore, Ukimpata mke ukabona umugabo, na umepata mume, ntukavuge ngo ubonye Imana. usiseme ya kwamba umeona Mungu. Oye, iyo si Imana. La hasha, si Mungu. Nashaka gutangariza iyo si Imana ubonye. Nikutangazia kwamba si Mungu umemwona. Kuko ubonye umugabo, Kuwa umempata mume tu ubonye n'umugore, na umempata mke tu, ariko tubonye Imana. lakini haujampata Mungu. Imana iri hirya y'ivyo. Mungu ni mbali sana na hayo mambo. Imana iri behind y'ivyo. Mungu eko nyuma ya hayo yote. Imana iri inyuma y'ivyo. Mungu eko nyuma ya hayo. Tambuka ivyo. Pite hayo mambo. Ivyo turabona Imana. Kwa sababu haujamuona Mungu hapo. Kuko Imana Inamaanisha Mungu si ivyo turya n'ivyo tunywa. Mungu si yale mambo ambayo tunayala. Iko umwanditsi yanditse. Ndio mwandishi. Aravuga ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa. Mwandishi amesema ufalme wa Mungu si wa kula na Oya yera. La hasha. Ibi si vyo. Si mambo hayo. Iyo si Imana. Hiyo si Mungu. Kubona Imana Mwana Mungu si ivyo umuntu ashobora kwifuza. si mambo ambayo mwanadamu anapaswa anatamani. Ibyo umubiri wifuza Yale mwili ambayo anatamani ntabwo ari ivyo kubona, ariko kubona Imana. sio inamaanisha kumwona Mungu. Niba bisubijwe Kama umejibiwa si ukubona Imana. si kuona Mungu. Kuko ikimenyimenyi n'ikimenyetso Kwa sababu ishara ambayo inadhihirika, ivyo byose abapagani barabifite. mambo hayo yote wapagani wako nayo. Nubona imodoka Ukipata gari, tukavuga ngo ubonye Imana, usiseme kwamba umemwona Mungu. ubonye imodoka. Umeona gari. Kuko ivyo abapagani barabigokera. Sababu wapagani pia wao wanatafuta Barabifite. hayo. Wako nayo pia. Ivyo kandi Imana Pia hayo Mungu izi kugomba kugira imodoka, na inajua kwamba ni lazima uwe na izi gari. kugomba kugendera mu modoka. Inajua ni lazima utembelee gari. Ubona indege Ukipata ndege, tukavuga ngo ubonye Imana, usiseme
useme ya kwamba umemwona Mungu. ubonye indege Umepata ndege tu, kandi iyo na ndege ndege hiyo uzomenye ko ikimenyimenyi ujue ya kwamba n'abapagani barayifite. pia na wapagani wako na ndege hiyo. Sema amen. Amen. Ibyo tubonye Imana. Mambo haya hujamwona. Tambuka indege n'imodoka, Wende nyuma ya ndege na gari. aho ni uzibuze kubona Imana. Hapo ndio utapata Mungu. Imana ntiri muri ibyo, Mungu hayuko hapo. kuko ibyo ngibyo ni amahitaji y'uyu mubiri, Sababu mambo haya ni mahitaji ya mwili huu. ni ibyangombwa bigendana n'uyu mubiri. Ni yale ambayo yanatembea na mwili huu. Niba dufite uyu mubiri rero, Kama sisi tuna mwili huu, niba dufite uyu mubiri w'ubugingo bwa hano, kama sisi tuna mwili kwa maisha haya, zogendera mu modoka, nitatembelea gari, zagendera mu ndege, nitatembelea ndege, zaba mu nzu, nitakuwa ndani ya nyumba, nzarya, nitala, nzanywa, nitakunywa, nzambara. nitavaa. Ibyo ngibyo Maneno hayo Imana izi ko tubikwiriye, pia Mungu anajua kwamba kandi ibyo tunastahili. ntibirisangiza ko mbonye Imana. Na hayo haijamaanisha kwamba umemwona Mungu. Ibyo ntibiragaragaza ko mbonye Hiyo Imana, haijamaanisha kwamba umemwona Mungu. kuko n'abapagani barabifite, Kwa sababu pia wapagani wanayo. indaya zirabifite, Pia washerati wanayo. abarozi barabifite, Wachawi wako na mambo hayo. abibyi barabifite, Wezi wako na hayo. ababeshi Pia barabifite. wadanganyi wana mambo hayo. Ariko rero Lakini sasa hari ukubona Imana kuna kuona Mungu kurenza ibi. juu ya mambo hayo. Sema amen. Amen. Hari ukubona Imana byuzuye, Kuna kuona Mungu iliyo kamili. kubona Imana byuzuye Kuona Mungu iliyo kamili ni uguca mu irembo, ni kupitia kwa lango. ni uguca mu irembo, Unapitia kwa lango. irembo rituganisha kubona Imana, Lango ambayo inatuelekeza kumwona Mungu. si faranga. Si pesa. Irembo rituganisha kubona Imana, Lango ambalo linatuelekeza kumwona Mungu. si visa. Si visa. Irembo rituganisha kubona Umwami Imana, Lango ambalo linatuelekeza kumwona Mungu. si ukurira indege, Si kupanda ndege. si no kuyihabwa. Si pia kupewa ndege. Oyaye, La hasha. irembo rituganisha kubona ubwami bw'Imana, Lango ambalo linatuelekeza kumwona Mungu. si ukugira inzu. Si kuwa na nyumba. Oyaye, La hasha. irembo rituganisha kubona Umwami Imana, Lango ambalo linatuelekeza kumwona Mungu. irembo ridutunganya tugatunganira aho tukinjira mu Mana, Ambalo linatuelekeza kumwona Mungu vizuri. ni ijambo ry'Imana, Ni neno la Mungu. ni ijambo Ni ry'Imana neno la Mungu. no gusenga. Pia kuomba. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu. niryo ritumaraho ikizinga. Hiyo ndiyo inatutakasa. Paulo yarabyanditse Paulo ameandika mu Efeso ibice 5 umurongo wa 25, kwa kitabu cha Efeso sura 5:25 gukomeza kugeza kuri 28 hadi 27 27. 27. Bibiliya yose ivuga, Paulo yazahugura abwira abagabo gukunda abagore babo, Paulo alikuwa akiwaambia waume kuwapenda wake wao. arababwira ngo bakunde abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akagitangira. Aliwaambia pendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. ngo ageze Akalitakasa ngo araryitangira ngo aryeze, na alijitoa na ili alitakase maze ngo yogeshe, na alisafishe. aryogesha amazi n'ijambo, Akalisafisha kwa maji katika neno ngo azagishire rifite ubwiza, ili apate kujiletea kanisa tukufu ngo ridafite ikizinga lisilo na ila cyangwa mukanyari, wala kunyanzi, ngo ahubwo ngo ribe ryera, bali liwe takatifu ngo ridafite inenge. lisilo na lawama. Nguko kubona Imana. Hivyo ndivyo kuona Mungu. Kubona Imana Kuona Mungu ni ukubona ijambo ry'Imana ni kuona neno la Mungu ribasha kukweza, ambalo litakutakasa rikagukuraho ikizinga, na la kutoa lawama umukanyari, pia na hatia yoyote, ukaboneka utunganye, na unaozirika mbele za Mungu utari ukiwa winenge, umetakasika, bila lawama uko yoyote. ngo niko azaryishira itorero rye. Hivyo ndivyo atajichukulia kanisa lake. Ni ukuvuga ngo nta kindi gituma tubona Imana, Inamaanisha hakuna jambo lingine ambalo linasababisha tumwone Mungu. ni uguca mu ijambo ry'Imana rikakweza, Ni kupita ndani ya neno na alafu neno linakutakasa. rikagukuraho umukanyari wose, Inakutoa hatia ya dhambi zote ikizinga cyose, na lawama yote. ukabona kuvuga ngo ubonye Imana. Na alafu unazungumzia kwamba umemwona Mungu. Umuntu ugomba kuvuga ko abonye Imana Mtu ambaye anasababisha kusema kwamba ni uwahindutse akezwa akava mu bizinga, ni yule ambaye amegeuka na akatoka kwa dhambi na hatia. ni uwavuye mu mikanyari, Ni yule
yule ambaye ametoka kwa hatia yoyote ya dhambi. uwo nguwo niwe ugomba kuvuga ngo abonye Imana. Mtu huyo ndio anapaswa kusema kwamba amemwona Mungu. Aho niho tubonera Imana, Hapo ndio mahali tunamwona Mungu. kuko ufite Imana, Yule ambaye ana Mungu, ufite ijambo ry'Imana, yule ambaye ana neno la Mungu, afite Imana. yeye ana Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Afite Imana. Eko na Mungu. Yesu aravuga ngo, Yesu akasema ya kwamba, abwira abigishwa aho twasomye, akaambia mitume, arabwira ngo ahubwo mwoye kwiganyira kuri ibyo bitabonerwa mu Imana. akawaambia ni vema msijisumbue kwa kujiuliza tutala nini na tutakunywa nini. Nimuze gusumbuka muri ibyo tutabonera mu Imana. Akawaambia basi msisumbuke kwa yale ambayo hatumuoni Mungu ndani mwake. Musisumbuke kwa hayo hatuwezi kuyaona Mungu ndani. Nimwiganyire mu bintu mudashobora kubona mu Imana. Nimubashe kubasha guharanira gutigihe kugokera ibyo tutabonera mu Imana. Usipoteze muda wenu kwa mambo ambao hamuwezi kumuona Mungu ndani mwake. Aravuga ngo ibyo ndimubishake nziko mubikwiriye. Na akasema msitafute maneno hayo sababu ninajua kwamba mnastahili. Ariko hari icyo gushaka. Lakini kuna jambo ambao mnapaswa. Aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa. Akasema ni vema mtafute uhaki wa Mungu, Ufalme wa Mungu. ufalme wa Mungu na uhaki wake. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu no gukiranuka kwe na uhaki wake. Ngo nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Na hadi ayo yote mtayazidishiwa. Muzabyongererwa kuko ni ibyanyu. Mtayazidishiwa sababu ni yenu. Tidukwiye kwiganyira ngo tuzarya iki tuzanywa iki. Hatuwezi kusumbuka tukijiuliza tutakula nini tutakula. Ahubwo igomba kudusumburisha nukuvuga ngo se dufite Imana. Ni vema tusumbuke sana tukijiuliza je tuna Mungu. Daudi umukozi w'Imana mwiza. Daudi mtumishi wa Mungu. Yaravuze ngo ndashobora kuryama ngo yitse umusaya we ngo aheze ibinene bye ngo gusinzira ngo abihuze ngo atarabonera Imana ya Israheli ubuturo. Amesema ya kwamba hawezi kusinzia, hawezi kulala asinzie kabla hajapata makao ya Mungu ndani mwake. Aravuga ngo icyambere kigomba gushakishwa cyambere. Amesema jambo la kwanza ambao ni vizuri mbere yuko aryama, mbere yuko aheza ngo ibinene bye gusinzira, mbele ya kulala kwake na kufunga macho, ngo nuko abanza kubonera Imana ya Israheli ubuturo. ni vizuri yeye apate makao mazuri ndani mwake. Abandi bene data, ikigomba gushakishwa tugaharanira tukarara tudasinziriye tukiruka nugushaka ubwami bw'Imana. Ndugu mpendwa, ile jambo ambalo napaswa kutusumbua kwa kutafutisha asubuhi na mchana ni kutafuta ufalme wa mbinguni. Nugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwe. Ni kutafuta ufalme wa Mungu na uhaki wake. Uzabutoye intego n'umugambi intego nkuru n'umugambi w'Imana kukuremwa k'umwana w'umuntu. Hapo ndipo utakuwa umegundua, umepata siri kubwa ambayo imesababisha Mungu amuumbe mwanadamu. Kuko intego y'Imana kurema umwana w'umuntu nukugira ngo abe mu bwami bw'Imana. Sababu Mungu amekusudia kuumba mwanadamu ili akae ndani ya ufalme wa Mungu. Nukugira ngo amenyekanishe ubwami bw'Imana. Ili adhirishe ufalme wa Mungu. Nukugira ngo abe mu bwami bw'Imana. Ili akae ndani ya ufalme. Nukugira ngo abe mu gukiranuka kw'Imana. Ili akae kwa utakatifu wa Mungu. Rero icyo niyo ntego n'umugambi. Hiyo ndiyo kisa na kiini ambayo ni icyo rero nicyo cyo gushakisha. Hayo ndiyo mambo ya kutafutia. Kandi twamaze kumenya irembo ritugeza mu bwami. Pia tumegundua lengo ambayo inatufikisha kwa ufalme. Nukwezwa n'ijambo ry'Imana. Kutakaswa na neno la Mungu. Nukwezwa n'ijambo ry'Imana. Kutakaswa na neno la Mungu. Sema amen. Amen. Ubwami bw'Imana ni iki? Ufalme wa Mungu ni nini? Ubwami bw'Imana Ufalme wa Mungu ni ubutegetsi. ni utawala. Ubwami ni ubutegetsi. Ufalme ni utawala. Ni ubutware. Ni ubutware. Ni utawala. Ni guhabwa ingoma. Ni kupewa nafasi ya kutawala. Ni ingoma. Ni utawala. Nukuvuga ngo ubwami namaanisha ufalme ni ubutware, ni ubutegetsi, ni ingoma. Ni utawala, ni jambo ambao wanakupea ili utawale. Rero uri muri ubwo bwami, nyiri ubwami, mtawala ambao anatawala, nyiri ubwami, mkuu wa utawala, mfalme wa utawala, bamwita umutware.
wanamuita mtawala. Mfalme anaitwa mtawala, ni nyakubahwa. ni mheshimiwa. Icyo Imana ishaka rero, Ile ambayo Mungu anahitaji, kugira ngo iki intego n'umugambi w'Imana, kiini na kisa ya Mungu, nuko tuba mu bwami bwe, nili sisi tukae ndani ya ufalme nuko wake. Imana iba umutware wacu, Nili Mungu yeye awe mtawala wetu, nuko Imana iba umutegetsi wacu, yeye awe mfalme wetu, atutawale. iba umutegetsi wacu. Yeye awe mtawala wetu. Paulo yaranditse Paulo ameandika ibice 10 umurongo w'Icyenda, kwa sura 10 na mstari wa 9, aravuga ngo nimwatuza akanwa kanyu, akasema mkikiri kwa mdomo yenu yuko Yesu ari umwami, kwa kuwa Yesu ni mfalme, mukizeza imitima yanyu yuko Imana yamuzuye, na mnaamini kwa mioyo yenu ya kwamba Mungu amemfufua, muzakizwa. mtapona. Niwatuza akanwa kanyu Ukikiri kwa mdomo wako ko Yesu ari umwami, ya kwamba Yesu ni mfalme, nukuvuga ngo tugomba kuja mu bwami bw'Imana, aho data b'umutegetsi wacu, umutware wacu. inamaanisha sisi tunapaswa kuwa ndani ya ufalme ambao Mungu yeye ni mtawala wetu, Kuko ubwami ni ugutegeka kwe, kwa sababu ufalme ni kutawala kwa Mungu. ubwami ni ugutegeka kwe, Ufalme ni kutawala kwake, ni ubutware bwe. yeye ni utawala wake. Tubashe kuja mu bwami aho Imana iba umwami wacu, Tuingie ndani ya ufalme, mahali ambapo Mungu yeye atakuwa ni mtawala wetu, udutegetse. ambaye atatutawala. Imana ibaye umwami w'ubugingo bwacu, Mungu akiwa mfalme wa mioyo yetu, iyo Yesu Kristo abaye umwami w'ubugingo bwacu, Yesu Kristo akiwa mtawala wa mioyo yetu, iyo abaye mutware wacu, yeye akitutawala, dutegekwa nawe, sisi tunatawaliwa na yeye, tugengwa nawe, sisi tunatawaliwa na Mungu, tuyobogwa nawe. na sisi tunapewa mwelekeo na Rero Mungu. icyo ni cyo Imana ishaka, ko tubasha kuyobogwa n'Imana. Mambo haya ndio Mungu anataka, anatamani sana kwetu, ili Ni tuongozwe Imana naye. yaremeye umwana w'umuntu ngo abe mu bwami bwe, Mungu ameumba mwanadamu ili akae ndani ya utawala wake. titugira undi mwami, Tusiwe na mfalme mwingine, twoye kuvugukeza abami babiri. tusiwe tunabebwa tunatawala na wafalme wa. Niko umwanditsi yavuze, Mwandishi ameandika twoye haya, gukorera abami babiri, akasema na tusitawaliwa na wafalme wawili, ngo dukunde isi dusubire dukunde ati n'ijuru, tupende ulimwengu na utupende mbinguni, dukorere isi twongere dukorere n'ijuru. tumikie ulimwengu na tutumikie mbinguni. Bibiri iravuga ngo ahubwo kwanga umwe, Biblia inasema ni heri tumkatae mfalme mmoja, wosuzugura umwe, ni heri tumdharau mfalme mmoja, ugasanga undi, na alafu tunamkimbilia mwingine, kugira ngo ubarizwe muri bwa bwami bwiwe neza. ili uhesabiwe ndani ya ufalme wake vizuri. Rero Imana irashaka ko tuba mu bwami bwawe, Mungu anahitaji kuwa tupatikane ndani ya ufalme wake, tubeshejwe n'ijambo ry'Imana, na tukiyapewa hayo na neno la Mungu, kubwo kozwa no gutungana. kwa kutakaswa na neno. Isi ive mu mitima yacu, Dunia, ulimwengu itoke ndani ya mioyo yetu, ive mu bugingo bwacu, itoke ndani ya nafsi zetu, ive mu mibiri yacu, itoke ndani ya miili yetu, hinjira ubwami na bw'Imana, kuingia ufalme wa mbingu, budutegeke butuyobore. na ituongoze pia itutawale. Niba utuyobora buzotuyobora mu gukiranuka. Ikituongoza itatuongoza kwa uhaki. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubwami bw'Imana rero Neno la Mungu ni sasa, ugutegekwa n'Imana. ufalme wa Mungu ni kutawala na Mungu. Mbese inshuti utegekwa n'Imana, Je, unatawaliwa na Mungu mpendwa? uyobogwa n'Imana, Je, unaongozwa na Mungu mpendwa? utegekwa na Yesu Kristo, Je, unatawaliwa na Mungu? uyobogwa na Yesu Je, Kristo. unaongozwa na Yesu Kristo? Niba utaratura ko Yesu Kristo ari umwami wawe, Wewe kama hujakiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme wako, niba utaramwizeza umutima wawe, na kama hujamwamini na moyo wako, ntabwo urigera winjira mu bwami bw'Imana, haujaingia kwa ufalme wa Mungu, ntabwo urigera ugera mu bwami wewe bw'Imana. haujafika ndani ya ufalme. Abangusaba none Ninakusii leo, ngo umwami wawe abe Yesu Kristo, mfalme wako awe Yesu Kristo, aguganze none agutegeke. akutawale leo. Nibwo uzaba winjiye mu bwami bw'Imana, Hapo ndipo utakuwa umeingia ndani ya ufalme nibwo wa Mungu. uzaba ugeze ushitse ku ntego y'Imana yo Hapo kuremwa ndipo kwawe, utakuwa umefika kwa kini ya kuumbwa kwako. nibwo uzaba ugeze ku cyo Imana ishaka. Hapo ndio utafika kwa lengo la Mungu. Rero ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana Namaanisha ufalme wa Mungu ni ugutegekwa n'Imana.
ni kutawalwa na ni Mungu, ukuyoborwa n'Imana. ni kuongozwa na Mungu. Kandi Imana twasanze ari ijambo ryayo. Pia Mungu tumegundua kwamba ni neno la Mungu. Twasanze ijambo ry'Imana ari ubwami bwayo. Tumeyapata ya kwamba neno la Mungu ni Mungu. Ubwami bw'Imana ni ijambo ry'Imana. Pia ufalme wa Mungu ni neno la Rero Mungu. bavandimwe bene data, Wapendwa, ubwami bw'Imana ufalme wa ni Mungu ugutegekwa nawe, ni kutawaliwa na Mungu. ni ugutegekwa nawe. Ni kutawaliwa na Mungu. Gushaka ubwami bw'Imana rero Tafuta ufalme wa Mungu ni uguca mu ijambo ry'Imana, ni kupitia ndani ya neno la ni Mungu. ukwihana. Kutubu. Hari intambwe zitugeza mu bwami, Kuna hatua ambazo zinatufikisha ndani ya ufalme. intambwe zitugeza mu bwami bw'Imana Hatua ambazo zinatufikisha ndani ya ufalme wa Mungu ni ukwihana ibyaha, ni kutubu dhambi zetu kugira ngo twinjire muri ubwo bwami. ili tuingie kwa ufalme huo. Twakira ijambo ry'Imana, Huwa tunapokea neno ijambo ry'Imana rikaduhesha kwihana, na neno hilo linatusababisha sisi tutubu dhambi tukaryizera tukihana, na tunaamini neno alafu tunatubu tukamenya ko ari ukuri, na tunajua kwamba ni kuko ukweli. umwanditsi yanditse Jinsi mwandishi ameandika, aravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya amesema ya Kristo, kwamba imani inaletwa na kusikia neno la Kristo, no kwizera ijambo ry'Imana. kuamini neno la Kumva Mungu. ijambo ry'Imana bizana kwizera, Kusikia neno la Mungu inaleta imani kwetu, kwizera rero kukaduhesha kwihana, na imani hiyo inatusababisha sisi tutubu dhambi, kwihana rero kukaduhesha guhindukira, na kutubu dhambi inatupea sisi kugeuka, kwihana kukaduhesha gusuzugura umwami w'isi, na kutubu dhambi inatupea sisi kumdharau mtawala wa ulimwengu. kwihana kukaduhesha kwimuka mu bundi bwami, Pia inatusababisha sisi kuhamia kwa ufalme mwingine wa Mungu. kwihana kuza gutuma tuva mu bwami bumwe tuja mu bundi. Kutubu inatupea kutoka kwa ufalme mmoja wa giza na kuingia kwa ufalme wa Iyo Mungu. twihana Tukitubu tuba tuvuye mu ngoma imwe tugiye mu yindi, tunatoka kwa ufalme mmoja tunaingia kwa ufalme mwingine, kuko ubwami bw'icyaha ni urupfu, kwa sababu ufalme wa dhambi ni ubwami bw'icyaha ni Satani, na ufalme wa dhambi ni Shetani, ariko ubwami bw'Imana ni ubugingo, lakini ufalme wa Mungu ni uzima, ni ubugingo bw'iteka, uzima wa milele. kandi ubwo bugingo ni Imana, ni Yesu Kristo. Pia uzima huo wa milele ni Mungu, ni Yesu Kristo. Rero gushaka ubwami bw'Imana, ni gute dushaka ubwami bw'Imana? Ni ukwihana. Je, tunatafutaje ufalme wa Mungu? Tunautafuta Ariho Bibiliya yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana Ndio maana Biblia ilisema tutafute ufalme wa Mungu no gukiranuka kwe. na utakaso. Gushaka ubwami bw'Imana rero bavandimwe Utafuta ufalme wa Mungu, ndugu ni wapendwa, ukwihana, ni kutubu, ni ukuzaga ubwa kabiri. ni kuzaliwa mara ya pili. Niko Yesu yabwiye Nikodemu, Ndivyo vivyo Yesu amemwambia Nikodemo, aramubwira ngo ni ukuri, ni ukuri. kamwambia ni kweli ukweli. Biblia ivuga ngo ni ukuri, ni ukuri, Biblia ikisema ukweli ukweli mara ni mbili, ugukomeza ijambo. inamaanisha ni kushikanisha Biblia neno. isubira mu ijambo kabiri, Biblia ikirudilia msemi mara ya ni pili, ukuvuga ngo ni gusisitiza, inamaanisha ni kusisitiza, ni ukwemeza, ni kusisitiza, ni ugushyiraho umuhuri, ni kusisitiza na kupiga muhuri kwa neno. kuvuga ko uku kuntu ari ukuri. Inamaanisha maneno hayo ni Yesu ukweli. aravuga ngo ni ukuri, ni ukuri. Yesu akasema ni ukweli, ni ukweli. Ndakubwira Nikodemu, Nakwambia Nikodemo, umuntu natavyaga ubwa kabiri mtu asipozaliwa mara ya pili ntibishoboka ko yobona ubwami bw'Imana, hawezi ona ufalme wa Mungu, ntibishoboka ko yogera mu bwami bw'Imana. hawezi fika ndani ya ufalme wa Mungu. Aramubwira ngo ni ukuri, ni ukuri. Kamwambia ukweli, ni ukweli. Umuntu natavyaga ubwa kabiri, Mtu kama hazaliwi mara ya pili, natavyagwa mu mazi no mu mwuka, kama hazaliwi kwa maji na kwa roho, tabashobora kubona umwami Imana. hawezi muona mfalme. Yaramubwiye iki? Alikuwa akimaanisha nini? Yaramubwiye kwezwa, Alikuwa akimaanisha kutakaswa, yaramubwiye gutungana, alikuwa akimaanisha kutakaso. yaramubwiye guca bugufi, Yeye alikuwa anamaanisha kunyenyekea. yaramubwiye kwihana. Yeye alikuwa anamwambia kutubu, Ngo yihane umubatizo wa Yohana, yeye atubu kwa ubatizo wa Yohana. ariko kuzagwa n'amazi Bibiliya yavuze. Hiyo ni kuzaliwa na maji, Biblia inazungumzia. Harya twasomye Paulo yavuze, Mahali Paulo amesema kuko Yohana yabatirishaga amazi. Yohana alikuwa akibatisha na maji, Iyo yabatishaga amazi yeye alikuwa akibatiza na kwari maji, ukwihana ibyaha, ilikuwa ni kutubu dhambi kandi tukemera ko Kristo yadupfiriye, na kukubali ya kwamba Kristo ametufia, kandi iyo
yatuzukiye na amefufuka kwa ajili yetu, yazukanye yaduhaye ubugingo bw'iteka, na ametupea uzima wa milele. arashobora ngo kandi mwongere musagwe n'umwuka. Na pia akazungumzia kwamba ni vema mzaliwe na Roho. Uwo ni Yesu Kristo batizwa mu mwuka. Ni Kristo uwo mubatizo ambaye anabatiza mbatizo huo. Umubatizo w'umwuka ni wa Yesu Kristo. Mbatizo wa Roho ni Yesu, ni Kristo. N'umwuka wera ni ijambo ry'Imana. Neno la Mungu pia ni Roho. Ijambo ry'Imana ngo ni inkota y'umwuka. Neno la Mungu ni panga la Roho Mtakatifu. Niko birivuga. Hivyo hivyo Biblia inasema. Iravuga ngo ni inkota y'umwuka. Ni panga la Roho. Yesu yarabivuze kandi Yesu amesema tena muri Yohana ibice 3:63. Yohana sura 3:36. Aravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo. Akasema ya kwamba Roho ndiye anapeana uzima. Ngo umubiri ntatumaze. Mwili haina maana. Arababwira ngo aya magambo mbabwiye, Akawaambia maneno haya ninawaambia, niwo mwuka ndiyo Roho kandi niwo bugingo. pia ni uzima. Nubwo hariho bamwe banyu batarabyizera, Angalau miongoni mwenu kuna wale ambao hawajaamini hayo. arababwira ngo aya magambo mbabwiye iri jambo ry'Imana Maneno haya nimewaambia, neno hili la Mungu nibwo niwo mwuka ndiyo Roho kandi niwo bugingo. pia ni uzima. Umwuka Roho ni utanga ubugingo. ndiyo anapea. Aramubwira ngo umuntu akwiye kubatizwa mu mwuka. Ndiyo maana amewaambia ni lazima mtu abatizwe kwa Roho. Ni ngombwa ngo umuntu azagwe n'ijambo, Ni lazima mtu azawe na neno, kuko Bibiliya yatubwiye ngo yatuzarishije ijambo rye. sababu Biblia imetuambia ametuzaa kupitia neno lake. Ijambo ry'Imana rizarituzara ntitube tukibaye imbuto ibora ngo tugahinduka imbuto itabora. Neno la Mungu linatuzaa na linasababisha sisi tusiwe mbegu iozao, bali mbegu ambayo haiozi. Kandi iyo mbuto itabora ni ijambo ry'Imana. Na mbegu ambayo haiozi ni neno la Mungu. Sema amen. Amen. Ni ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Nukuvuga ngo iryo jambo ry'Imana Namaanisha neno la Mungu niwo mwuka wera, ndio Roho Mtakatifu. niwo mwuka. Ndio Roho. Abantu barategereje ngo umwuka uzaza, sinzi nimba uzaza ari nk'umuyaga. Watu wanasubiri, wanasema Roho Mtakatifu atakuja. Je, atakuja? Ndashaka kubatangariza bene data, umwuka si umuyaga, Na watangazia ndugu wapendwa, Roho si upepo, ahubwo umwuka ni amagambo y'Imana. bali Roho Mtakatifu ni maneno ya Mungu. Niko Yesu yababwiye. Hivyo Yesu Kristo Arababwira ngo uwo mwuka ni aya magambo mbabwira. akasema Roho Mtakatifu ni maneno haya ambayo ninawaambia. N'aya magambo niko mbabwira niwo mwuka Ni maneno haya ambayo ninawatangazia ndiyo Roho. kandi nibwo bugingo. Pia ndiyo uzima. Abantu bakasama sinzi ko yazatoka azinjirira. Watu wanasubiri wakingoja, wanafikiria kwamba atakuja kama upepo, sijui kama ataingilia wapi. Ninde wabwiye ko umwuka ari umwuka w'Imana tuzohumeka nk'uyu mwuka turimo duhumeka? Je, ni nani ameambiwa kwamba Roho wa Mungu tutapumua kama pumzi hii tunapumua? Umwuka w'Imana ni ijambo ry'Imana. Roho wa Mungu ni neno la Mungu. Ni ijambo ry'Imana, muri ijambo ry'Imana. Kuleni neno la Mungu sababu ndiyo Roho. Abusuye ijambo ry'Imana busuye umwuka Wale wera. ambao wanajana neno la Mungu ndio wanajana. Kibazo gusa naje gusanga Niligundua shida moja. abenshi bafite uwo mwuka, bafite iri jambo mu mutwe, Watu wengi wana neno la Mungu ndani ya kichwa chao. barifite mu ku ndebe y'ishuri, barize, bafite masters, bafite doctora, bafite babwujuje mu mutwe. Wao wameenda kwa shule, wamejifunza, wana PhD, wana masters, wana diploma na mengineyo, wamejifunza na wako nayo kwa elimu yao. Iyo ndizohinduka umwuka wera w'Imana. Maneno hayo ambayo nayo kwa kichwa hayatageuka kamwe Roho. Tibishoboka. La hasha. Abandi bayujuje ku kanwa, Wengine wanayo kwa mdomo tu. niyo bavuga ku rurimi gusa. Wanayazungumzia kwa ulimi wao. Haho ndizohinduka umwuka wera w'Imana. Maneno hayo kwa ulimi hayatageuka kamwe Roho wa Mungu. Ariko ijambo ry'Imana ngo iyo rikibutse mu mitima yawe, Lakini Biblia inasema Haleluya. Roho wa Mungu akija ndani ya iri mioyo, jambo ryuzuye imitima, na ikijaa mioyo, iri jambo turyizeza imitima, na tukiamini kwa mioyo yetu, hinduka umwuka wera utanga ubugingo, inageuka kuwa ni Roho Mtakatifu ipeayo uzima, bigahinduka rero kuzaga ubwa kabiri. na inageuka kwetu kuzaliwa mara ya pili. Iyo umuntu yatuye ibyaha ava mu byaha, Mtu akikiri dhambi zake na anatoka kwa dhambi, akinjira mu ijambo ry'Imana, anaingia kwa neno la Mungu, ijambo ry'Imana rikaba muri we rigwiriye, na neno la Mungu linakaa
linakaa ndani mwake likijaa, riza rimuhindukira umwuka wera. inageuka kwake kuwa ni Roho Uwo Mtakatifu, mwuka wera rero na Roho huyo Mtakatifu ukaduha ubugingo, inatupea uzima. umuntu akaba neza yinjiye mu bwami. Alafu mtu anakamilika anaingia ndani. Haleluya! Haleluya. Umuntu akaba yinjiye mu bwami Na mtu anaingia ndani. kugira ngo umenye kuri mu bwami bw'Imana. Ili ujue kwamba uko ndani ya N'ibintu bibiri. Ni jambo Icya mbere jambo la kwanza ni ukutegekwa n'Imana, ni kutawala, kuongozwa na Roho wa Mungu, ni ukuyoborwa na Yesu Kristo, na kuongozwa na Yesu Kristo. ni uko Yesu Kristo aba umwami wawe. Ni ili Yesu Kristo awe mfalme wako. Icyo nicyo cya mbere, Jambo hilo ndilo jambo la kwanza rikumenyekanisha kuri mu bwami bw'Imana. ambao inakudhihirisha wewe kwamba uko katika ufalme. Niba udategekwa n'ubwami bw'Imana, Wewe kama hauongozwi na ufalme wa Mungu, niba udategekwa n'Imana, wewe kama utawaliwi na Mungu, ukaba utegekwa n'irari ry'amaso cyangwa ry'umubiri, na unatawaliwa na asili ya mwili wala macho yako, niba udategekwa n'Imana, kama wewe hautawaliwi na Mungu, utegekwa n'isi, unatawaliwa na ulimwengu, utegekwa n'abantu nkawe, na unatawaliwa na watu wenzio, ariko utegekwa n'Imana Data lakini yule ambaye anatawaliwa na Mungu Baba, yarihanye. yeye ametubu. Icya kabiri, Jambo la pili, yabyawe n'umwuka, amezaliwa na Roho, agira ijambo ry'Imana. yeye ana neno la Mungu. Ngibi bituyobora ni ijambo ry'Imana, Ambayo inatuongoza ni neno la Mungu. ni ijambo ry'Imana niryo rituyobora. Neno la Mungu ndio inatuongoza. Ijambo ry'Imana niryo ryatuzaa, Neno la Mungu ndio imetuzaa. niryo ryatuzaa. Ndio imetuzaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Niryo ryatuzaa Neno ndilo kandi niryo riduhesha ubugingo, ndio inatupea uzima. kuko uyu niwo mwuka wera w'Imana. Sababu hii ndio Roho Mtakatifu wa Mungu. Sema amen. Amen. Rero gushaka ubwami bw'Imana Kutafuta ufalme wa ni Mungu ukwihana, ni kutubu, ni ukuzagwa ubwa kabiri, ni kuzaliwa mara ya pili. ni ukuzagwa n'amazi, Kuzaliwa na maji, ni ukuzagwa kandi n'umwuka wera. pia na kuzaliwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Ni ukuzagwa n'amazi, Kuzaliwa na ni maji ukuzagwa n'umwuka wera. na Roho Mtakatifu. Ni hahandi twasomye hano mu Efeso Pawulo yavuze kuzagwa n'amazi n'ijambo ry'Imana. Ndio mahali tumesoma. Kwezeshwa n'amazi n'ijambo ry'Imana. Ndio mahali tumesoma kwa kitabu cha Efeso 15 sura 3 ambayo imesema kutakaswa na neno pia na maji. Icya kabiri twasanze muri iri jambo dusoza, Jambo la pili ambalo tumepata kwa neno hili tukikamilisha, Biblia yavuze ngo ahubwo mubanza mushaka ubwami bw'Imana Biblia imesema tafuteni ufalme wa Mungu no gukiranuka. na uhaki wake. Turangije kuvuga rero ubwami bw'Imana icyo ari cyo, Tumezungumza ufalme wa Mungu ni nini? ni ubutware. Ni utawala. Turangije kuvuga ubwami bw'Imana uburyo tubushaka, Tumemaliza kuzungumza jinsi tunatafutisha ufalme wa Mungu. ni ukwihana, Ni kutubu ni ukuzagwa ubwa kabiri, na kuzaliwa mara ya pili, ni ukwezwa n'amazi, kutakaswa na maji ni ukwezwa n'ijambo ry'Imana, kutakaswa na neno la Mungu. ariwo mwuka wera utanga ubugingo. Na neno hilo ni Roho Mtakatifu. Irya kabiri rero, Jambo la pili tugomba gushaka tudashatse bino by'umubiri, kuko Imana izi ko ibi bidukwiriye. ambao ni vyema tutafute neno hilo kuliko kutafuta mambo ya mwili huu, kwa sababu Mungu anajua kwamba tunahitaji mambo hayo. Ni ugukiranuka. Ni uhaki. Gukiranuka ni iki? Uhaki ni nini? Gukiranuka Uhaki ni ukudahemuka, ni kutupilia neno la Mungu. kudahemuka uraribuze mu Kiswahili. Kudahemuka, Kutokuacha neno la Mungu. gukiranuka ni ukudatatira igihango. Niba wemeye ko Imana ariwo mutware wawe, rero ni ukudahinduka musubire ubivemo nguje mu bindi. Ni kutokuacha neno ambalo umeliamini ili uingie kwa mabaya. Gukiranuka ni ukuba umwizerwa, ni ukwizerwa n'Imana. Kuwa mwenye haki ni kuwa mwenye haki mbele za Mungu, kuamini. Paulo amaze gukizwa, Paulo alipotubu, Biblia itubwira ngo yarahindukiye. Biblia inasema yeye amegeuka. Amaze kumva ijwi rya Yesu Kristo, Paulo aliposikia sauti ya Yesu, amaze kumva ijambo rya Kristo, aliposikia neno la Kristo, Yesu Kristo amuhamagaye ngo Sawuli, Sawuli ndenganyiriza iki? Yesu Kristo alipomwita akamwambia Sauli, Sauli, kwa nini Sawuli yarahindutse. Sauli amegeuka. Amaze guhinduka, Alipogeuka, arahinduka, arakiranuka. yeye amegeuka
na akakuwa mwenye haki. icyagaragaje ko yakiranutse Hiyo dhihirisha kwamba yeye ni ijambo yavuze, ni neno ambalo amelisema. aravuga ngo Imana imaze kubona ko ndi uwo kwizerwa, Amesema Mungu aliponiona ya kwamba mimi ni mwenye haki ngo ingabire umurimo wawe. na akanipea kazi yake. Gukiranuka Kuwa mwenye haki ni ukwizerwa n'Imana, ni kuaminika mbele za Mungu, ni ukudatatira igihano, ni kutokuacha agano la Mungu, ni ukudahemuka, ni kutokuacha agano ambao ni umeagana na Mungu, ukudahemukira Imana. kutokutupilia mbali maneno. Abenshi barahemutse, Wengi wametupilia neno la Mungu gukiranirwa kuba kubagezeho. na alafu wakajaza na kutokujua Mungu. Umwanditsi yari yanditse aravuga ngo ubwo wanze gukiranirwa, Mwandishi ameandika akasema, kwa sababu wewe umeacha kutokumpenda Mungu, ubwo wanze gukiranirwa ngo nicyo nzagukirisha. Ubwo wakunze gukiranuka ukanga gukiranirwa, ukanga ibyaha. amesema ya kwamba kwa sababu umependa uhaki na ukayaacha maovu, ngo nicyo nzogukirisha. hiyo ndio itasababisha nikupone. Ni ukuvuga ngo uburyo bwizigirwa bwawe Inamaanisha kuaminika kwako ni ugukiranuka. ni kuwa mwenye haki. Yesu aramubwira ngo mushake ubwami no gukiranuka, ntimusige ubwizigirwa. Yesu akawaambia, tafuteni ufalme wa Mungu na kuwa mwenye haki. Paulo yaranditse ngo mugire agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Paulo amesema jipei thamani kama watumishi wa Mungu ambao wanagawa neno la Mungu. Mube agaciro, Muwe na thamani. ni ukuvuga ngo gukiranuka ni ukwiha agaciro. Inamaanisha kuwa mwenye haki ni kujipea thamani mbele za Mungu. Gushaka rero gukiranuka ni gute? Je, kuwa mwenye haki ni aje? Mtu anapataje kuwa mwenye haki? Ni gukora imirimo y'urukundo. Ni kufanya matendo ya upendo. Sema amen. Amen. Gushaka gukiranuka Kutafuta kuwa mwenye kugira ngo haki tugere mu gukiranuka kose kw'Imana. ili tuwe wenye haki kamili wa Mungu. Nigiye tugiye gukorana igikorwa cyose gihimbaza Imana tukagikorana urukundo. Ile inasababisha mtu afanye tendo lolote akilitenda kwa upendo. Kuko guhinduka, ubuzima buhindutse Na maisha ambayo imegeuka n'imirimo y'urukundo, na matendo ya upendo, kuko wahindutse wagumije kumwizigirwa, ukaba umwizerwa, ukongeraho imirimo y'urukundo. Ibyo nibyo biguhishira mu gukiranuka. kufanya matendo ya upendo na kugeuka unakuwa mwenye haki kamili. Hiyo ndiyo inakuweka ndani ya kuwa mwenye haki wa Mungu. Kuko gukiranuka Kwa sababu kuwa mwenye haki ni ukuzuza ibyo wemeye, ni kukamilisha yale ambayo umeyakubali. ni ukugendera mu itegeko, ni ukubaha itegeko ry'Imana, Ni kutembea ndani ya sheria ya Mungu. ni ukubaha ijambo ry'Imana, Ni kutii neno la Mungu. ni ukubaha ibyo Imana yaremye, Na ni kuheshimu yale Mungu ni ameyaumba. ukubaha abo Imana yaremye, Kuheshimu wale ambao Mungu ni amewaumba. ukubaha ibyo Imana yatanze. Kuheshimu yale Mungu ameyapeana. Ibyo rero iyo ubikora uko bigenwe, Ukiyafanya gisi yalivyo yalivyo, ni ukuvuga ngo uba ugeze mu gukiranuka. inamaanisha umefika ndani ya uhaki ulio kamili. Uko rero ni uguhinduka, ukaba mu buzima buhindutse. Hivyo inamaanisha kwamba umeingia ndani ya uzima ya maisha ambayo yamegeuka. Kuko ubuzima buhindutse ni ukudakiranirwa. Maisha ambayo kuishi maisha ambayo umegeuka ni kuishi kwa maisha ambayo wewe ni mwenye haki. Ni ukuba mu buzima bw'Imana, ni ukuba mu buzima bw'ijambo ry'Imana. Ni kuishi ndani ya maisha ya kimungu, ndani ya maisha ya Hanyuma Mungu. rero ukagira imirimo y'urukundo. Alafu sasa unakuwa na kazi, matunda ya upendo. Imirimo y'urukundo Kazi ya upendo niyo iduhesha kwinjira mu bwami bw'Imana, ndio inatupea kuingia ndani ya ufalme wa kwinjira mu Mungu. gukiranuka kw'Imana. Ndio inatupea kuingia ndani ya uhaki. Rero bavandimwe bene data, Ndugu wapendwa, mureke tubashe kuba mu bwami bw'Imana no gukiranuka kwe, acheni tuwe ndani ya ufalme wa Mungu na uhaki wake. kuko niyo ntego nyamukuru y'Imana yatumye yohereza Yesu Kristo. Hiyo ndio lango ambayo Mungu imemsababisha mtume Yesu Kristo. Yamutumye kugira ngo Amemtuma ili aze kuduhindura, kuduhesha ubwami bw'Imana kandi ngo no gukiranuka kwe. Amemtuma ili atupee ufalme wa Mungu na kutakasika
katika kwake. kuko ako niko gakiza kuzuye, uko niko guhinduka kuzuye. Hiyo ndio wokovu kamili, ndio kugeuka kamili. Kuko guhinduka kuzuye, Kugeuka kamili kurangwa n'ubuzima bwera imbuto. inadhihirisha kwa maisha ya kuzaa matunda. Ubwo buzima bwera imbuto ni imirimo yo gukiranuka. Maisha ya kuzaa matunda ni kazi, ni kazi ya uhaki. Mureke tubanza dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwe. Acheni tutafute jinsi inatofautisha. Daudi yaravuze ngo uburyo iburasirazuba hirengeye yitaruye iburengerazuba, jinsi mashariki ni mbali sana na kusini, ngo niko Uwiteka yajanye ngo izaha zacu kure. Vivyo ndivyo Mungu ametupilia mbali dhambi zetu. Izaha zacu biri kure, iyo turi kure y'ivyaha, Tukiwa mbali na dhambi, tuba duhamanya n'imitima yacu n'umwuka turimo yuko turi mu bwami bw'Imana. sisi tunajua ya kwamba tunahakikisha kwamba tuko ndani ya ufalme wa Mungu. Niba utuye kure y'ivyaha, Wewe kama uko mbali ya dhambi, umenye kuri mu bwami bw'Imana. jua ya kwamba uko ndani ya ufalme wa Mungu. Icyakabiri kiza kiduhesha kumenya neza ko turi mu bwami bw'Imana. Jambo la pili ambalo linasababisha sisi tukue ndani ya ufalme, tujue kama tuko ndani ya ufalme. Icyambere uzobisanga muri Matayo ibice 3 umurongo wa 2. Utapata ndani ya kitabu cha Mathayo sura 3:20. Icyakabiri rero kiza kuduhesha kumenya ko turi mu bwashake bw'Imana, turi mu bwami bw'Imana. Jambo la pili ambalo linasababisha tujue kama tuko ndani ya ufalme wa Mungu No gukiranuka kwe, na uhaki wake nugukora ubushake bw'Imana, ni kutenda mapenzi ya Mungu. nugukora ubushake bw'Imana. Kutenda mapenzi ya Mungu. Gukora ubushake bw'Imana, Kutenda mapenzi ya Mungu nugukora ivy'Imana ishaka. ni kutenda magombea ya Mungu. Nukuvuga ngo uzukora ivy'Imana ishaka nivyo ukora. Inamaanisha ni kutenda yale Mungu ambaye anakusudia. Uwo nguwo bari umuntu w'Imana. Mtu huyo ni mtu wa Mungu. Yesu bigeze kumubaza umunsi umwe Mmoja amemuuliza Yesu muri Marko ibice 3:35, katika kitabu cha Marko sura 3:20. ngo aramubwira ngo hanze ngo nyoko nasobora gushaka barahanze. Wakamwambia nje, babako na mamako wanakutafuta. Arababaza ngo se mama na data ninde? Akawauliza, je, mama na baba ni mgani? Ngo arabitegereza ngo araranganya amaso ngo muri abo bari kumwaho. Akawaangalia wale ambao walikuwa naye wakiketi naye. Avuga ijambo, Akasema neno. aravuga ngo umuntu wese Akasema kila yeyote ukora ivy'Imana ishaka ambaye anatenda mapenzi ya Mungu, niwe mwene data, huyo ndiyo ndugu yangu, niwe mushiki wanje, tena ndiye umbu yangu, niwe mama. na ndiye mama yangu. Nukuvuga ngo ukora ivy'Imana ishaka Yule ambaye anatenda mapenzi ya Mungu, niwe w'Imana. huyo ndio wa Mungu. Uwo ni uri kumwe n'Imana, Huyo ndiye anakaa na uwo Mungu. ni uri mu bwami Huyo bw'Imana. ndiye kwa ufalme wa Mungu. Iyo ukora ivy'Imana ishaka, Na ukiyatenda mapenzi ya Mungu, uba uri mu bwami bw'Imana, wewe uko ndani ya ufalme wa Mungu. uba uri mu bwami bw'Imana. Uko ndani ya ufalme wa Mungu. Matayo arabivuga, Yesu arabivuga muri Matayo Akazungumzia haya ibice kwa 7 Mathayo. umurongo wa 21. Akasema kwa Aravuga ngo saba avuga ngo mwami mwana, akasema si wale ambao wasemayo Mungu Mungu, si bo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, wale ndio wataingia ufalme wa Mungu, ahubwo ngo nabakora ivy'Imana ishaka, bali ni wale watendalo mapenzi ya Mungu, nabakora ubushake wale bw'Imana. ambao wanatenda mapenzi ya Iyo Mungu. umuntu abayeho mu buzima bw'ubushake bw'Imana, Mtu akiishi kwa maisha ya kutenda mapenzi ya Mungu, iyo umuntu abaye mu buzima bw'ubushake bw'Imana, mtu akiishi kwa maisha ya kutenda mapenzi ya Mungu, uwo muntu abari mu bwami bw'Imana. mtu huyo ako kwa ufalme wa Mungu. Yohana aravyandika Yohana akayaandika, nawe 5 umurongo wa 40. akaandika kwa mstari wa 5 na aya. Yesu arabivuga ngo Yesu akasema, kuko ico data ashaka ari iki, kwa kuwa lile ambao Mungu anakusudia ni hili, nukugira ngo umuntu wese ni ili mtu yeyote witegereza uyu mwana ambaye atamtazama Mungu akamwizera na anamwamini ahabwa ubugingo buhoraho, apewe uzima wa milele, nanje nzamuzura ku munsi w'imperuka. na mimi nitamfufua kwa nyakati. Umuntu witegereza uyu mwana, Mtu amtazamaye mwana icyo Mungu, Imana ishaka yale ambayo Mungu anakusudia nuko twakira Yesu Kristo, ni kumpokea Kristo Yesu. ubushake bw'Imana. Mapenzi ya Mungu, Iyo umuntu afite Kristo, mtu akiwa na iyo Kristo, umuntu agenda na Kristo, akitembea na Kristo, iyo umuntu yitegereza Kristo, mtu akimtazama iyo Yesu, umuntu ayoborwa na Kristo, akiongozwa na iyo Yesu, Kristo ari umwami, Yesu akiwa mfalme, iyo Yesu ari umutware wawe, Yesu akiwa mtawala wako, akiwa Bwana na Mwokozi, akiwa Bwana na Mwokozi wa iyo maisha Yesu yako, ari umwami wawe, Yesu akiwa iyo mfalme Yesu wako, ari umutware wawe, yeye akiwa Bwana wako,
icyo gihe wakati huo uzuba uri mu bwami bw'Imana. wewe unakuwa ndani ya ufalme. Yesu arababwira ngo ubushake bwa Imana, iravuga ngo ubushake bwanje ni Mungu akasema mapenzi yangu ni haya. ubushake bw'Imana ni ubene da. Mapenzi ya Mungu ni haya. Ubushake bwa Yesu ni mapenzi ya Yesu nuko ni haya. tumwizire, Ni ili tumwamini. nuko tumwitegereze, Na ili tumtazame. nuko ari we twitegereze. Ni vyema tumtazame mwenyewe. Nitureba Yesu, Tukimtazama Yesu naba mu bugingo bwacu, akiwa ndani ya uzima wetu, tuzaba turi mu bushake bw'Imana. tutakuwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Kandi ubwo bushake bw'Imana Mapenzi hayo ya Mungu bizatwerekanisha neza yuko turi mu bwami bw'Imana. itatuzirisha kwamba sisi tuko ndani ya ufalme. Uwundi uri mu bwami bw'Imana Mtu ambaye yako ndani ya nutuye ufalme kure y'ivyaha, ako mbali ya dhambi, nukora ivy'ubushake bw'Imana. ambaye anatenda mapenzi ya Mungu. Kandi ubwo bushake Na mapenzi hayo turabufite. tuko nayo. Icyo Imana ishaka, Yale ambayo Mungu anatamani, Imana ishaka ko tugenda na Kristo, anataka tutembee na Kristo. nuko twitegereza Kristo, Tumtazame Yesu nuko tugera ikirenge muke, na tupige hatua kwa yeye, Nuko tugendana ndani ya nawe. hatua yake, na tutembee na yeye, nuko tubana nawe. na tukae na yeye. Abafite Yesu Wale ambao wana Yesu nta rupfu na rumwe baba barimo, hawako ndani ya bari mu mauti, bugingo bw'iteka. bali wako kwa uzima wa milele. Urupfu ntirushobora, Mauti haiwezi kamwe. urupfu tuza tureba, Mauti haya ambayo urupfu tunayatazama, tuza tubona, ambayo tunayatazama, ibi byose bidukanga bikaduta mu rupfu. mambo haya yote ambayo yanatutisha na Naje gusanga neza nimegundua hari kwa abakozi ba Satani, kuna watumishi wa shetani hari amajwi y'abadayimoni, na kuna sauti za hari shetani, amajwi ya Satani kuna masauti ya shetani aza akagukanga, ambayo inakuja na inakustia akakwereka waringa, na inakuonesha, ugahunga waringa, na alafu unakimbia ukagwa mu rupfu. na unajitupa ndani ya mauti, Na abantu bakaza bakakubwira, na watu wanakwambia ngo mwene so karakuroga, wanakwambia ndugu yako nyoko karakuroga, mama yako iso karakuroga, baba yako anakuroga, bakakwereka uburozi. wanakuonesha Kandi uchawi, uburozi buriya si urupfu, na uchawi huo si mauti, urupfu ni icyaha. ni mauti, ni dhambi. Bamara ukikanga, Alafu kikangi waringa, unasituka ukiona mambo hayo, wamara ukagwa mu rupfu. na alafu na Urupfu gwamo nuruhe, je, mauti ambayo unajibu ugahunga igiheko, unakimbia irizi, ukagwa mu cyaha, na alafu unaanguka ndani ya dhambi, icyaha cyo kwangana, dhambi cyo kwangana, ya chuki, ukanga so, unachukia baba, ukanga mwene so, unachukia ndugu yako, ukanga undi muntu. na unachukia yeye. Kandi Biblia iravuga ngo Pia Biblia inatuambia umuntu wese uboneka mu rwango, yeyote ambaye ana chuki ndani mwake, urukundo rw'Imana rumurimo, hakuna upendo wa Mungu ndani uwo mwake, nawe ni umwicanyi. mtu huyo naye ni muuaji, Icyo ni icyaha. hiyo ni dhambi. Twarangiza Alafu baadaye ukumva ko wakize urupfu, unasikia kwamba umepona mauti, naho winjiye mu rupfu wahunze waringa. bali umeingia kwa mauti ingine, kwa Cyo gituma Paulo yavuze, ndio maana Paulo amesema, aravuga ngo ndimutinye ibyica ububiri, akasema msiogope ile ambayo itaua mwili, ibidashikira ubugingo, ambayo haitaua nafsi. ni afadhali Ni afadhali uyu mubiri uce ufe, mwili huu ufariki ariko tibifata ubugingo. na isigusie nafsi. Ndimutinye icyica umubiri. Msiofie ambayo itaua mwili. Umuntu rero agahunga igiheko akabiba amacakubiri, Alafu mtu anakimbia erizi na yeye anakuwa mtu wa kuweka chuki na matengano, akagira amacakubiri. anakuwa na matengano. Icyo ni icyaha. Hiyo ni dhambi. Tugahunga waringa tukagwa mu cyaha. Tunakimbia erizi na alafu tunaingia kwa dhambi ya. Rero uyu mwanditsi aravuga ngo urupfu, Mwandishi huyu akasema ngo ntirushobora kuzasenya ubugingo Kristo atanga. kifo haiwezi kuharibu uzima ambao Kristo anapeana. Uru rupfu ntigwobasha kumara, ntigwobasha gusenya ubugingo Kristo atanga. Mauti hayawezi kuharibu, kubomoa uzima ambao Kristo Urupfu anapeana. rusenya ubugingo ni icyaha. Kifo ambayo inaharibu uzima ni dhambi. Bene data, ni mube kure y'icyaha, Ndugu wapendwa, iweni mbali na dhambi, mube mu bushake bw'Imana, ingia ndani ya mapenzi ya Mungu. nibwo tuzobasha gukora ivyo Imana ishaka, Hapo ndio tutafanya mapenzi ya Mungu. nibwo tuzoba turi mu bwami bw'Imana. Hapo ndio tutakuwa ndani ya ufalme wa Rero Mungu. ubwami bw'Imana Ufalme wa Mungu ni ugukiranuka, ni kuwa mwenye haki. ubwami bw'Imana Ufalme wa Mungu ni ukwezwa, ni kutakasika ni ugutunganwa, na kutakasika, ni ukubasha gukora ubushake bwe. pia ni kufanya mapenzi ya Mungu. Imana ibaha umugisha, Wawabariki, Imana ibagirire neza. watendee mema. Dusange ijambo ry'Imana, dusange ijambo ry'Imana. Tuendee neno la Mungu.